konačno, ako biste me pitali, inspirisan sa mnogim velikim ljudima koje mi kao narod imamo. Ja sam zbir svih tih ljudi, od svakog tog čovjeka pomalo. Crpim hrabrost koju tada Stevan Siđelić imao, djela o kojoj čitamo u našem Svetom Savi, dinastiji Nemanjića, Karađorđevića, Obrenovića, svako na svoj način, svaki čovjek od njih je bio ponaosob, neko diplomata, neko vojskovođa, svako na svoj način hrabar, sve je to naš narod. Pa mi smo dali najdarovitije ljude kroz istoriju, od najvećih pronalazača do najvećih sportista. Svako jutro kada ustanemo, ja tako svako jutro ustajem, uvijek se iz istorije naše sjetim nekog najboljeg. Patrijarha Pavla, vladika Nikolaja Velimirovića, Svetog Savu. Ali mogu vam nešto reći, sa 9 godina sam usnio san da budem ovo što danas jesam. I mnogo veći od ovog što danas jesam.